Anak bilang ke ruang os, dapat di dalam bentor. Kalau di samping jadi rame semua ya. Jadi rame semua. Yang mau di rumah pagi itu siapa?
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Ikuti terus. Kita akan pergi ke pulau-pulau. Ikuti kami terus ya. Dadah. Birds have just begun. Dan itu tanda. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita memasuki hari yang kedua untuk kegiatan wisata keluarga Besar, Insan, Cendekia, Angkatan, Satu. Hari ini setelah kita dari Oile nginap 1 malam, kemudian kita lanjut untuk ke Pulau Bogisa. Oleh sebab itu, mari ikuti kita sama-sama untuk explore Bogisa. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll
sederhana. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Pulau Mohinggito. Selamat datang di Pulau Mohinggito untuk kawan-kawan semua yang berlibur.
Selamat berjumpa lagi. Siap, Bapak.